Dumela motswana wetso, ra go amogela mo thulaganyong ya rona ya botsogo boswa. La me leina ke Veronica Setlhong. Gompieno ko re ha re ba one Renal Nursing Clinic, ga re tsileng go bua le Dr. Tshego Rakgate, yo ta beng re bua le ene ka malwetse a amanang le diphilo, gore a bakwa ke eng, re ka fema jang. Wetso tla re mo ute. Dumela motswana ko gae ke bidwa Tshegofatso Rakgati ba le bantsi ba mpitsa Tshego ke mooki yo ithutetseng bongaka jwa diphilo renal medicine ke be ke ithutela le bongaka ke na le PhD ya lifestyle medicine ke lebellang botsogo jwa gago le ka ga o tshelang ka teng le makwa a ona le one ga re dira yone ke bua ka yone ya lifestyle medicine e itebaganya thata le gore bolwetse bo tswa ha kae ba go wela ha kae ke eng o na le bolwetse jwa high blood ke eng o na le bolwetse ba sukiri o ka iphemela jang o ka dira eng le ga o tsamile mo go iphemela mo go one malwetse ona ke nna mookamedi wa clinic e bitswang re ba one Renal Nursing Clinic e simolosa ka 2022 e licensed ke Ministry of Health e dira ka malwetse a sa tshelwaneng bontsi bana ko batho ba tseela gore ha re bolwetse jwa diphilo ra be re itebaganya le diphilo di tsamaelana le malwetse otlhe a sa tshelwaneng gore o bo ka nna le bolwetse jwa diphilo e be re lebile gore o ka tswa o ne o na le malwetse a bosukiri o na le bo hypertension o na le cholesterol obesity le go tlhoka go ja sentle go goga motsokwe le go nwa bojang clinic ya rona e mo block 3 plot 27966 ke clinic e leng gore e letlelela motswana gore o ka tla hela a tla go itlhatlhoba o sa romelwa ke ope so re na le thulaganyo ya gore o ka tla go itlhatlhoba wa itse go kwa jwa gago wa itse gore o na le malwetse ai re bula from 7 to 5 Monday to Friday re bula gape le ka Saturday go na le di-bookings re dira le di-wellness talk tse e le gore di free re di offera to the organization o sa duele sepe ka gore ke public health go tla tswa mo go wena gore ha o sena wa tsa thuto botsogo ja gago o botsa jang and ka bokhutshwane hela clinic e ba gaetso it's a private clinic e leng gore e tsaya di-medical aid e tsaya le cash mme gape re dirisanya le ba ga goromente mo e leng gore ga go setse o sena madi ka gore makwa a mangwe ke makwa ene gore ga o lwala a tsaya lobaka ga se makwa ene gore a makhutshwane ke a ra bitsa re chronic a ene gore ga go ntse jalo re tshwaragana le ba ga goromente re romela teng gore ba ya go go bona ga re itebaganya le gore o ka dira jang gore o tle kwano yaka ke boletse ba gaetso you don't need gore o book you don't need to be referred but go buka re letlela go buka ka gore ga re ka re letlehela tla be go nna mosuki o e leng gore ga ke ra kgona gore o laole le rona jaanong ga re tsena mo setlhogong sa gore tota re batla clinic ya rona e itebagantse le ya ka setse ke boletse ke clinic e itebagantse le diphilo ba gaetsho ga re tsena mo go tsone ke boletse gore ke boletse bo ene gore ga bo tsamaye bo le nosi bo tsamaya le malwetse otlhe a sa tshelwa di bo tsamaelana le sukiri bo tsamaelana le high blood bo tsamaelana le cholesterol go tlhoka go ja sentle ba ba goga motsokwe ba ba dirang extreme exercises ba sa nwe metsi kana philo e bereka ka metsi ke tla tlhalosa gore philo e dirang e bile o ka e bona e ha kae ka gore bontsi bana go ga ditse gore philo tsa rona di ha kae ga motho a tla ba go supegetsa gore philo e ka go pile a itshwara mo mpeng a nna re philo tsa medi botlhoko mme philo yone e ka go morago ga e le gore o bua kudu tla itse gore diphilo di ha kae diphilo tsa rona di hela ka go morago ga o tsaya matsogo a gago wa isa ka go morago wa bo tshwara diphilo tsa go mo le mongwe ba dira x-ray ya philo ya gago ga dira jalo e ka go morago bontsi bana go batho ba tle ba re philo ga ke a nna botlhoko ke mongwe a makwa ene gore ra bitsa silent killers wa go itse o setse o gateletse re go isa ko machine wa dialysis ke mme ke tlhalose sengwe di-clinic tse re na le tsone go tlhatlhoe leng gore ra di bona di go bo ka moso go bo sedilega
Gaborone Private Hospital Marina se ke tumile ke ko yang teng o setse bokoa bo go gateletse diphilo di setse di mo go bitsa re end stage ga se tleliniki e leng gore wa go tlhatlhobiwa o ya teng o setse e le gore philo e setse e kwahetse rona tleliniki ya rona o tla kwano philo e se e kwagale re go dira ditlhatlhobo e be re go romela gore nyame o ka go simola ba bangwe ke ba ene gore go setse ba le ba tlhatswiwa diphio mme ba tshwanetse ba itse gore ba itlhokomela jang go na le ba ene gore re ba bitsa re ba mo end stage e le gore ga se ba ene gore le diphilo di ka tlhola di tlhatswiwa mme ba tshwanela ke gore ba itlhokomele ka tsela tse di harologane le bone ke bone ba ene gore ba tla kwano ba bangwe ke ba ene gore ke bone ba bo high blood batho ba bo high blood ba mo risking ya bolwetse jwa diphilo le bone ra ba bona ba bo sukiri le bone bo cholesterol ga o ka itse until o itlhatlhoba le ba bone ba bo low blood ra ba bona so ga re boela go gore philo e dira mo mmeleng wa rona ebile o ka lemoga jang makoa a go ka itse gore di ka itse gongwe di ka tswa di tsamaelana le gore o na le bolwetse jwa diphilo kana o gomediwa ke bolwetse jwa diphilo sa ntlha philo e tlhotlha metsi mo mmeleng wa rona gone go tlhapola gone metsi a re a nwa sa bobedi philo e balansa matswai mo gore go bitsa re electrolytes matswai a e leng gore philo ya balansa mo mmeleng wa rona kana ya tlhotlha kana go na le letswai la sodium letswai le la sodium ke lone letswai le gore re a leja mme ano o ka itemogela jang gore o ka tswa gongwe sodium e le go tlase kana e le go godimo because letswai le borai ga le go godimo le go dira mo go teng dehydration le goga metsi mo ditshikeng tsa go bo opia ke tlhogo nna le letsapa le di-cramp ga letswai le go tlase gape go borai jwa teng ke gore ka gore motswana ga o morago re go kotsa selekanyo se o jang letswai ka sone wa emisa ka gore wa wiha mme ga ba tshwanela go emisa go ja letswai ka gore letswai le laola our blood pressure se se diragalang ke gore ga letswai le ya ko tlase le goga metsi be la a tsenya mo dinameng that's why o ruruga segatlhego o bo ruruga le maoto ga go ntse jalo pele le one kana ena le di-tissue metsi a tla ba a tsena mo go tsone di-tissue tse e be e tlola go ra goreng e a compensata kana goreng o kgone go survive e kgone gore e tseye madi a ise kae ko dikarolong tsa mmele gore o kgone go tshela so letswai le borai gore go emisa go ja letswai go borai ka tsela ga se gantsi re emisa ra re gokotsa selekanyo se o jang letswai ka sone jaanong dikai tsone tse o di itemogela ke gone go ruruga maoto le go ruruga segatlhego le gone o utlwa o ka re ga gongwe wa hupela o ka re ga re o palama di-steps o ka re mahatlha a tswalega ga gongwe o tla bo utlwa pelo yago o ka re itaka bonya o ka re wa lapisega ya be le yone nngwe ya dikai tsa gore o ka tswa one matswai a sa balance mo mmeleng lebe le boa le laola letswai le re le bitsang potassium letswai la potassium ke le laolang motlakase wa pelo ya rona o tla utlwa ka di-palpitation pelo ya go itela ka bonako ga gongwe ga ita o kgona go utlwa ka re mo ditsebeng ga re mo go ba bangwe ga letswai la potassium le le go godimo philo e be boa e tlhotlha letswai le re le bitsang urea and creatinine matswai a borai ka tsela e leng gore ga philo e sa tlhotlhe sentle o ka itemogela ka eng letsapa le le heteletseng lone la urea go tla tswela gore letswai le ipatletse phata ga kae le kgona gore le go kgobokana go sebeteng ga le kgobokana go sebeteng o tla bo heroga dibete o sellega ba bangwe ba akgwa ga le ipatetse phatla mo letlalong o nna montsho o do le moso hera jaaka nna o hella o nna montsho o bo nna le go lebala mo go heteletseng o be go nna le metallic taste mo ganong bontsi bana go thota ba re hey o ka reng ka ja go le ga ka ja sweets ga gona sepe se e leng gore sa monatela ga gona taste go nna le that metallic taste gore ga lo se appetite but go nna le that metallic taste le be le laola philo e be e laola e na le hormone e ntshang e re bitsang re renin ke hormone kana matute a laolang our blood pressure ga e le gore e go tlase bp ya go ka laolesega bp ka go tsenya diphilo ka go tsenya bp ka gore bp ga re ka go tsenya diphilo e ka go tsenya bolwetse jwa diphilo kana bp ditshika di a be di busitse boding di busitse elasticity pelo ha e pompa mo mmeleng wa rona e ha dikarolo di le 4 e ha dikarolo di le 4 madi a na le boleng e ha sebete e ha boboko
e ha makgwago e ha diphilo bontsi ba nako e tla beele ka go pompa e compensate go ha tsone di-organ tse fotseng that's why o nehela o na le high blood pressure ka gore diphilo gongwe di a go nna le mo go teng poor perfusion madi a sa goroge ka selekanyo se se tshwanetseng ka gore philo kana e bereka ka metsi e tshwana le engine ya koloi ha metsi a sa goroge kana go sena circulation e gorogang oxygen e tlhaela ditshika tsa yone di kgona go swa e be di busa boleng ba tsone tsa go tlhotlha philo e be e laola marapo mo mmeleng wa rona hela jaaka ke setse ke boletse gore philo e laola our blood pressure le gore blood pressure e ka go tsenya bokoa jwa diphilo philo gape e laola boleng jwa madi mo mmeleng wa rona e na le hormone e ntshang e bidiwang gote erythropoietin go na le batho ba le gore motho o tla ba nna re ke na le low blood o ka re opela pele low blood ba ga e tshoga se bolwetse bo bonyenyane that's why batho ate motho a kgona go wahela ka gore ditshika tsa go di a be di tshwere oxygen e go tlase less oxygen mo di ion cells ka gore kana philo e ntsha yone erythropoietin go laola bokete jwa madi mo mmeleng wa rona ke ngwa di ka itseng gore kgona go bona ka tsone gore philo gongwe e ka tswa e sa bereke kana ona le bone bo low blood go nna le sedidi le tsapa le heteletse ba bangwe ba kgona gore re ga re checka boleng jwa madi e be re tlhela yone hemoglobin ga ngwe le bo 15 kana le bo 14 mme gone o ntse o na le dikai tsa motho e leng gore o ka re o na le low blood ba bangwe pula e na yang ya be le mo go teng lo iron deficiency anemia e le gore boleng jwa disika tsa go tsa madi di go tlase mme ebile gape ga go ntsalo sedidi sa teng le letsapa la teng o ka di itemogela ka gore ga gongwe o tla bona ekete bola wa dikologa ba bangwe ga ba le mo di-packing kana kgate ba kgweetsa dikoloi ba kgona go bona ka re koloi di ya ko pele di ya ko morago go be go nna le gone gore motlhapo o kgona gore bo nna le lehulo le le ntsi motlhapo wa tshwana go nna le lehulo le le ntsi ga go ntse jalo go be e le nngwe ya dikai tsa gore motlhapo go a bo ka tswa o ntsha protein e leng gore ga ya tshwanela go tswa mo motlhapong ka gore motlhapo o tle be gore gore o tlhotlha ga philo ga e tlotle one motlhapo ga be go nna le gone jaaka ne ke boletse gore o kgona go itemogela ka go gone go heroga dibete go ruruga le letsapa le blood pressure e go godimo jaanong o ka hema jang bolwetse jwa diphilo re bo hema ka go ke ne ke rile ba banwang bojalwa kana ba hella ba amiwa ke bolwetse jwa diphilo mo tsamong ya botshelo ka gore diphilo se se dira ke gore o tla o tlhapologa kgapetsa mo go raya gore o dehydrate diphilo o sa nwe metsi kana batho ba banwang bojalwa ga se gantsi ba nwa metsi ka gore ba tshaba gore ba tla tswa mo polakeng yana bontsi ba nako ba hella motho a sa nwe metsi ditshika e be di na dehydrated ya ka ke boletse ke re kana philo e tshwana le engine ya koloi ga e metsi a sa gore go gone ya noka e be tswala di-system tsotlhe mo mmeleng bo cholesterol le bone ba kgona gore ba go khosetse makwa ona a tshwana le bo high blood le bo diphilo cholesterol kana ke mahura a ikadileng mo gare ga ditshika a ba gokotsa bokete jo madi a tsamang ka one mo mmeleng a gokotsa the rate ya pressure ka go nna yalo pelo e tla be e tshwana ke gore e pompe gore e kgone gore e compensate for gone madi a leng gore flow e ko tlase oxygen e kgone go goroga ko mahateng e goroge ko bobokong e goroge ko sebeteng jaanong ke ne ke re o ka hema jang tsone ditlamorago tsone tseo go itsa gore o helele o tsena ke bolwetse jwa diphilo go reka melemo e sa prescribiwa o e nwa o sa itse boleng jwa gago di-herbs di siame but itse seemo sa mmele wa gago pele ga o ka tsaya di-herbs ga se gore ga di a siama di siame mme hela tsotlhe di dira tiro e ntle mme itse seemo sa go bontsi ba nako batho ba tsaya gore go itse seemo ke sa mogare hela makwa otlhe a tlhokana le gore o bo itse seemo sa mmele wa gago gore o ka ditsa dipilisi tsa high blood ga o di hilo di nwe ka nako bontsi ba nako gore di nwe ha re di gakologelo
mme kana dipilisi tsotlhe di tshwanetse tsa nwa ka nako e le nngwe hela ka gore selekanyo se se di tsaya mo mmeleng wa gago di tshwanetse gore di go tsamela ka ra o nwa go dula ka ntse ke overdose o nwa ka 5 e be re ka fo bore ha ntse ke nwe gape ga ba tshwana go nna jalo ba ba nwa bojalo nwa metsi kana hokotsa go nwa bojalo nama ra tla gantsi re hokotsa selekanyo sa go ja nama dipilo di laola our blood pH mo go teng uric acid selekanyo so ja nama ka sone ke sone se se tla go tsenyang bokwa nama tsotlhe di ka go tsenya gout and arthritis mme ke atle ke re gakolole gore kana ke the frequency dijo di tshwana hela le melemo your kitchen is your pharmacy so sa pa mo kitchen o se tsenya mo mmele wa gago ke sone se se tla go tsenya bokwa kana ke sone bile se se tla go seifa nama ya kgomo ka gore ke itse gore ba tswana re rata nama ya kgomo bile bontsi bana go tlhela re tota re sa utlwisise ga go tere se ka ra ja nama yone e na le acid e go godimo go na le dinama tse dingwe da tswa gangwe re e hokotse e seng e emisa hokotsa yana ka gore motswana o rile o tla ba e ja tsatsi le letsatsi e ja gabedi kana ga go mo biki nama ka gore nama ya kgomo jaaka ke ate ke kae ke re e tshwana le ga o nwa whisky ka gore acid ya teng go godimo ke kgatsho tsa bo pudi le tsa bo nku re di tshwantsanya le bo di-cider ke o tla re go ne go le go ntse gore o tsene mo sediding tse dingwe tsa bokoko le botlhapi re di tshwantsanya le bojara ba Setswana kana dihiki kana gore go tla rone go le go ntse gore the frequency e re jang ka yone ke yone e tla go tsenyang bokoa ga re hokotsa go ja dijo tse di tshwanang le bo starch bo porridge starch ra be re le ka go gakolla gore o itse gore starch kana ha o se ja iodine ga o e mixa le starch it turns into water se se diragalang ke gore dijo tsele ga o ja ka starch sa go ntirela se dintireng tse tsotlhe tse no di ja be go nna go tshwana le ga o sa dira ke tsone se re ga o je dijo tse starch bo ka se go metsi go be go latela gore dijo tse e leng gore di na le moroko di thusa gore ha o ja moroko o nwa metsi o tla bo thusa go goga matute a re a tlhokang go a tsenya kae mo mmeleng wa gago ke nngwe ya tsone dilo tse e leng gore o ka di dira le go nna o exercise le go hokotsa go ja mahura ga re ntse re apaya ka one ra a tlogela a biela kana mahura gantsi ka gore batho ba tle ba botse potso ya gore mahura ke a dirisa jang mahura a borai jang go dirisa mahura kgapetsa kana la bohelo hela o dirisa poison mahura ga a biela mosinyana wa teng ga o reacta o mopio o dira sulfur oxide yaanong wa apaya ka yone gantsi go le kae yaanong mahura tota le one a borai mo gongwe mahura ba mo batle motho a re kana mme ga ke je mahura mme ga te ke na le cholesterol go a be go bakiwa ke gore sebete se kgona gore sone kana sebete ke karolo e tona mo mmeleng wa rona yone le diphilo gantsi ra hela ka setse ke nang go tsa gore motswana go ga itse seemo sa malwetse ona le ke a bolela ka gore jaaka ke boletse gore diphilo ga di tsamaye di le nosi re se ka ra itlwaetsa gore nna kana ke motho ke nnang ke upia ke tlhogo go na le batho ba ile gore ha ba upia ke tlhogo ga nwa metsi ya tsamaya tlhogo ya teng ya be le dehydration go supa gore mmele wa gago o tlhaela metsi ba bangwe tlhogo e nngwe ga e tsamaye tlhogo ya teng o tla itlhela e le bokete ka ga morago o ka rotsa mmele ke ditshoswane go nna le di-crampenyana ga o swa letsogo la right bogatso ya be le dikai tsa gore gongwe e ka nna cholesterol kana one matswai a sa balance mo mme bontsi ba nako ya be le yone cholesterol ka go dira nyao le setlhabinyana se se re ga gore wa hema be go ka re go a tsunetsa setlhabi seo ga sa siama ka gore madi a ba le ka go ipatlela phatla go na le mahura onao gore a re a heta ka force mme kana ga go ntse go nna kgapetsa mahura a kana a kgarametsegela kae ko pelong da tswa go hela o nna le heart attack ba mo go borre ba e leng gore kana makwa a na le ditlamorago tsa one mo go bomme le borre bogolo jang yone ga e bolate le bone bo cholesterol mo go borre ga bontsi ba nako e tla be e kgotsa mo bone bo erectile dysfunction kana go tlhoka go tsogela sentle ene ra go itemogela mo malatsing a gompieno mo bananang ba ba bo 30 ba ba less than 40 ene go utlwisa botlhoko ba sa itse gore ke eng go ntse jalo because gore o bo ka tsogelwa sentle kana
gone go tsogelwa gone mo go tsogelwa sentle o tshwanetse re bona le a good circulation mo mmeleng wa gago ga go sena madi a sa tsamaye sentle mo mmeleng wa gago ga go kwa wa nna le gone go tsogelwa mo go tlhomameng kana mo go siameng mo go diragalang gore o bo tlhoka go tsogela ka gore ke rata gore ke tlhalosetse borre ka gore ke a itse gore ga ba itse gore ke go ntsalo ga ngwe ba go amanya le dilo tse dintsi ba re ba loilwe ba bangwe ba re ba na a ngwe sena bokoa bope mme o nna o bona hela ile gore ga go bonolo o nwa bojalo mo go heteletseng o goga motsokwe o sa je sentle se se diragalang gore o bohelela o na le erectile dysfunction ka one makoa ke a boletseng gakologela gore ke rile pelo ga e pompa e na le bana ba le 4 ke sebete ke makgwago ke boboko le diphilo bontsi ba nako ga isa madi ko mmeleng e ga dikarolo tse pele madi kana ka tseleng tsa le gore a gore e dira ka pressure e go godimo gore o kgone go survive ga o no o kopile molaetsa ke re boboko ke bone madi a tshwantsho ra gore ga ebe boboko bontshai melaetsa ya tsotlhe ya dikarolo tse di mo mmeleng kana go e o no simolose tiragalo gongwe yone ya gore o ka thakana dikgopo o batla biro e santse go simologa hape we pompa e swantse ya responda kana to the message tsa go mmele go tla tswela gore se se rometseng molaetsa pele ke gongwe ra kana go kila tshweletsa leitlho kila tshweletsa loto wa re madi a molaetsa wa go a go tsone kwa molaetsa go wa go tsaya le baka go ha ngwe ga o goroge go tlile ke yone ka ha go diragalang ka teng mo mmeleng wa rona ka gore batho ga ba itse gore ke eng ga ba ka gore bo re kana it's an ego gore ke boleng jwa bona ga se so sa ka buang ka sone mo tlhogo ke so se ene gore a bua ka sone tota o tshwanetse gore o mo epe o ka rala ga tsena mo tinki a ba re lengole le botlhoko go ita mme motho a modimo a na le mathata mme ke yone gore ba bontsi ba tshwanetse ba itemogela dutse gore ke go ntse ga ba tshwana gore ga o di tito bo re nyake mono le ene o 50 tota a tla itlhobosa era motho a modimo ga wa tshwana go itlhobosa makwa one a ke yona helang a dire le ba ene gore ba tsaya dipilisi tsa sukiri le tsa high blood pressure ka gore ba pressure ra bone kana e controla ke gone gore ba tshwanetse ba tse dipilisi BP e go tlase e laolesega mo go bomme makwa ona mangwe a dintse ke a bua bolo blood boying a kgona gore a ne ba nne le mo go low sex drive kana ke dilo tse le gore ga se gantsi re bua thata ka tsone motho a mme a rena tota ga ke motho wa go ke letsa go tlhakana go ke siamela ga se go siamela wa lwa ka gore dipatlisiso se re di dira re tlhaela gore ba na le low iron studies ene ga iron studies le go tlase kana ke gore ditshika tsa go di a be di tsa oxygen e go tlase gore oxygen ya go ya be le go tlase mo bele o bona le letsapa le le heteletseng o bona le hormonal imbalance bontsi ba nako bombe ba go amanya le go tshola bana gore ba ile a sana ke tshola bana e sa tlhole ke le tsa go tlhakana dikobo ke re mme ga re se tse di tla diteko re tlhala bana le mo go teng iron deficiency anemia ba tshaballa ke go tenega le go oma di mood swings be ba nna le one go nna ba phaphanya maoto motho a le tsete a re o reachile menopause a ke re gore na e tla nna bo menopause gore a sa tlhole gore ke a sha ke a sitwa ke a gatsela ke ita ke re ke ka bokhutshwane hela ga o batla go itse ka ke atle ke rutlwetse gore o itse ka makwa ga go kwa itse ke go lebile hela dira ditlhatlhobo re letlelela go dira ditlhatlhobo tsone tseo e be re ka go advise gore go a pele o dira ba tshwere ke bo BP sukiri rotloetsa gore at least ga raro kana gane mo ngwageng o tle go itlhatlhoba ba ene gore le na le masika le tswa mo lesikele le gore le ana le makwa ga bedi mo ngwageng le ka go dira go itlhatlhoba ka re malwetse a mangwe a tsamaya mo lesikeng video ya ke mena mo go kudi ke le bereka ke le mo ke mo re ba one renal nursing clinic ya no mo clinicing ya rona ya re ba one re na le kala hie re thusang balwetse ba bo isetse ngaka rile diphilo tsa bone ga di sa tlo di bereka so ngwa tsone ke ene e leng gore ra kopana le balwetse ko ngaka sena go molela gore ke go tshwere ka bolwetse ba gore diphilo ga di bereke re be re tla wa tla molwetse a tla le ba masika re be re tla le nna ba tsere moruta gore kalahi e tsewa jang ke kalahi ya le leng gore ya ra moruta ba tsamaya ya go tswela etsa ya le kwa lapeng
so kalahi e bitswa gote peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis ke lefoko le leng gore le tswa mo go peritoneum. Peritoneum ke lemipi le re nang le lone mo mpeng mo le leng gore ke lone le re le tsayang re le dirisa e nna safe go sefa one matswai a ngakantsa a bua ka one a ileng gore a ba kokwane mo mmeleng wa gago gore itle a tswele ko ntle botsogo itle bonne botoka. Ya ke yone kalahi e metsi ya kona ileng gore a phetswe metswako ileng gore ha se tsa tsena ko mpeng kwa ko lemiti a teba a go helela a gopa one matswai yao gore a ba hela tsena mo bone metsi e be helela e nna gone gore o nna ka one for 4 hours. After 4 hours wa ntsha o wa o tshela masha. So ke kalahi e leng gore wa ipha ko lapeng o etsa gane mo letsatsing o ntse o hapanya one metsi ya tota kalahi ke yone e leng gore e botlhokwa ka gore e go gokoletsa go nna ntse o tsamaya o ya go sepatela kgapetsa gore o ye go ntsa kalahi ka gore re na le nngwe e bitswang go hemodialysis e leng gore yone e dirwa in a hospital setting. So ye ke leng gore o etsa o le hala go lapeng at the comfort of your home ebile gape o kgona gore o tsamaye ditiro tsa gago tsa selegae tse di nnantsi di go tlhoka o etsaya wa go wa go bone o boela ha lapeng wa go etsa because metsi a o sna go nna wa tshela o tlo go nna ka one 4 hours. After 4 hours o tlebe once ya no se leng botlhokwa ka kalahi ke gone gore tlhokomela ha o etsela teng ko lapeng bophepa e rata bophepa tota re rutile go tlhapa diatla o tshwantse gore o tlhape diatla ka tla le go rutile ka teng o bo o etsaya ha o sena go nna o etsaya o tle bya mo be ka go nna o tla go rona morago ga kgwedi tse 3 re tla go bona gore o tsweletse jang a matswai ya le a responda kgotsana jang. So ke sone se ke ka se amoganang le lona ka sone. Ke ne ke tlhalosa ha ke tla be ke bo supetsa gore molwetsi o iphajang ha le ko lapeng ye ke yone PD catheter e leng gore e tla be etsa metsi yone a tla go tsena gone ko mpeng a ya ko lemiping le ke neng ke bua ka lone gore ke lone le le berekanye le sefe go sefa matswai ya go kwane mo mmeleng. So se se leng botlhokwa o tshwanela go gore o bo tlhapa diatla ha o sena go tlhapa diatla o tle bo ba ka ntse ha ile gore o tle bo tsela kalahi ya ga go teng a tafoleng o na le ha o tle be mo kgogetsa beke ya metsi ha teng e be gore a gone gore ha o sena go nna o tlhapa diatla e tla be nna gone gore yaanong o tle botla gore re ntshe metsi a mo teng gampa re tla be yaanong re tla mo gore ra connect so go lo ha gantsi ha ke ruta ke a supa gore ke go bitsa ke re ke no go area ga wa tshwanela gore o go kgome ka gore ntswane ntse o tlhapile diatla go na le megarengane e ka iphitlha yaanong ke rotloetsa gore e se ka bo ga kgomo ka gore tla be ke catheter o tla botla o connect ha o sena gona o connecta beke e ka ha e dirilweng ka teng once o connecta hela metsi a ileng gore a ntse a le mo mpeng a setse a tswa go dira tiro a tle ba fetela ko bekeng e go tlasele a tle ba tswa o leta hela tswa go itlhela a helela a sena gona a helela o tla bo o tswala o be yaanong go na le ka ileng gore tle re go ruta gore mechanism mo ha o bereka jang ko no tla le montsi wa go tsona go na le gore o bo flasha go tla gona le phego mo teng mo o tla bo tsamaisa metsi gore phego ya teng e tswete ba fetela go tla se ka se fitinyana hela e be go tswa go ya go tsong go ya mo fitisa gore ya no kgone go tshela ya no a ke re ra boela gore se ka phego ya fetela go mpeng ha ke setse ke bona gore nyame di ba bolsa ga isa tlodile teng mo teng ke gone ya no ke tla beng ke fitisa ya no gore ke fitisetse go mpeng and metsi a tlebe a tsena gone mo mpeng catheter ya e bereka hela ka botswerere 10 to 15 minutes tshwantse go robe o setse o tsere kalafi ha se na go nna e hela o tla bo connectolla go loha e santsentse le hilo le ke le bitsang ke re no go area
o tshwanela ke gore o se ka bo ka tswetswe wa bo wa go kgoma. So go na le kepe e leng gore e tla be o e tsaya ga o sena go nna o dira o heditse kalahi a ke re tswetse ga gore metsi a se ka boa e tle be e nna gone gore ra kepa re re boa re kepa gape ha re yana re tswetse o heditse go tsaya kalahi ya gago ga o sena go nna o hetsa go tsaya kalahi ya gago metsi a setseng re a dirisitse ya ke yona e tla beng wa go a tsholola o ka tsholela ko toileteng go tsana wa batla bakete o bo tshela mote a ile go ntlwana ya ko tlase ya ko beke ke yone e leng gore e tle be e thetse metsi yona a setseng a tswa go dira tiro tlebe wa tsa wa go tshela ko toilet a ile gore o dirisa ntlwana ya ko ntle go tsana ya mo ntlong o bo flasha o bo tlhapa diatla o cleaner one ha e leng gore o tseela ka lahiti ke Wetso jaaka sa se rutile Dr. Tshego a buile a re tlhokomeleng diphilo tsa rona di ikatumetseng fa di kokelanang tse di gaufi re check gore a mebele ya rona e mo seemong se se siameng re ne re go tshwaretse go le kalo gompieko re ta kopana gape nako e tlang.